Anya laki din! Pasensyakan bakit? Nabayagan na ka na pangimatang iti kapikan asukar. Nalabasak namin ni Beck. Amang tartariman iti bisiklita na. Amom, nagpintas di mountain bike na. Talaga ang makapaapal siya. Api nga apalam, kat adamot bisikletam. Uwen, adang agpaiso. Ngam tinawid ko pa iladay di a bisikleta kinitatang. Inauna pa iday di a bisikleta ang ngam iti siyak. Pasko na nga rudan, old. Uray no kadaanan, tamabalin pa imot nga usaran. Amom bakit? Kasla kayat ko mati ag-upgrade iti bisikleta. Ha? Kayat ko asawan, kayat ko mati gumatang iti mountain bike akas iti bisikleta ni Beck. Pangalaam ko maitiigatang mo, kat nginginaan day dya bisikleta. Agpanunot ka man ana imbag aris. Imbag kumamot no baknang ta. Anya lakit din. Adamat mapaspasadak iti tricycle ta, bakit? Iso nga ti aramidak, agurnungak iti igatang ko iti mountain bike. Kaya't kumat ti maadaan iti napintas a bisikleta. Apay nga da bisikleta diti o nagtibalay aris. Apay dita? Anya kalakit din ayayoli. Siyempre, kukwak dayta. Ginatang ko. Anya? Ginatang mo dita bisikleta? E din to tawan maisa ang taabagas kan mailuto ang masida? Anya lakit din. Di ka din agbusor bakit? Mairemedyo ti paggatang iti bagas ken masida. Tinapateg at dabaro a bisikleta. Hindi ka lakit din nagpampanunot aris. Ingatang mo iti bisikleta dagiti urnong mo agpaspasada iti tricycle. Ha? Makauray kumamot aday ta. Jak nga rudan makauray. Kaya't kumati agbali na siklista. Anya? Siklista kunam aris? Ulitam lang ti ibagbagak Wen, siklista. Kaya't kumati sumurot iti grupo da Beck ngagbisbisiklita. Adayo ang lugar ti papapananda. Ay, tila mapampanunot mo nga ramidan. Agbampannog ka lang iti dayta. Saan? Si Kakit Dimet. Oh, kita naman ti bisiklita. Napintas ka Dimet lang tinagatang ko. Bakit? Diyak amukan ka aris. Diyay kumamot pagbiyagan ti ginatang mo Saan kat aday ta abay? Nay, kabarbarong agpaiso day ta bisiklita Hangam, nadagsan day ta, Ares. Marigatan ka asumang iti bantay. Ha? Oh, bagkatem day ito'y bisiklita, Ares. Kalpasan na, idilig mo iti kinadagsain ti bisiklitam. Sige man. Bagkatek man nga day ta bisikleta. Oh, anyat makunam nga, Ares. Uy, nalaganyag peso ti bisikleta pare. Bike ko kit nakadagdagsan. No kayat mo ti sumurot kada kaming agbisiklita, i-upgrade mo pa iti bisiklitam. Anya? Si kamutlat marigatan na sumurot kada kami. No nadagsan ti bisiklitam. Ken awan ti insayam wenno practice mo. Sa bagay, husto ka pare Beck. Nasken nga i-upgrade ko ti bisikleta. Wala. Isurukin ka, no anya dagiti rumba nga i-upgrade mo iti bisiklitam, Ares. Saan ka di anapan nagpasata? Iti tricycle ni Aris. Yuli anak ko. At damat dito paraangan nyo, ti tricycle na. Simurot ka dabek anapan nagbike tatang. Adayo ka no a lugar tinapananda. Anya, apay. Siklista ba't ni Aris nga asawam? Panggap na ka di mo, ti makilomba. Jakman amukan ko ana tatang. Imapal kinibek a siklista. Iso agimatang mo na iti bike na. Anya, Iso aday jay saanan ang matatao diti balay ni Aris. Dailatan bisikleta na ti pangpangruna na. ay sa bagay. Awan mo't kiti, ti makitkita ka dakas iti napanunot na nga arabitan. May mayatan, di agbisikleta, ngam ti agbartag, wano agsugal, anya. Tatang, Un kayam, imayak ta buludak diwa sa'yo. Ay agbalsigak man, iti pagsungrod ko anak ko.
Wala tatang, mabit lang tayo nakalaan tiwasay abulbuludan nyo. Ay na Aris, itay pa apong punasan day ta bisikleta. Di mo lakit din mapanawan na. Nalakit din. Di naklata ka din ikaskaso, Yoli, bakit? Kaya't kung arudan, nadalos, dahil ti bisikleta, tani, nagpintas. Manmano ka na mapanagpasada Aris Ipang pangrunam mo tanti pa nagbisbisikleta. Anya lakit din ni Yoli. Pagragsaka ka rin bisikleta, nagganas itirik na. Kan ado a lugar ti mapasyar. Mabit man lang Aris. O, apay manan aya. Kasla da nagbaliw iti bisikleta ma. Nagsukat ka diti pyesa na? Ne, nadlaw mo gayang paket. Pudno, nag-upgrade ak iti pyesa na, tapno nalaglagan apidalan. Ha? Sino katakdag iti nadadagsin na pyesa na? Kaya't kung amin ang nalagaan mo ti bisikletak. Isong ado pa yung pyesa tinaskin a sukatak. Anya? Pasensya ka no jak mayawis ti pangal daw dito balay nanang. Awan mo't kami naimas asidaon mi. Mala, mga naktulatan ijay balay may. Ta nagparti mo ni tatang mo iti native a manok. Imbag pa'y gayam kada kayo, ta naimas ti sidaan nyo nanang. Ay mas daawak akada kayo nga agasawa. Makagatang kayo mo't iti naimas asidaan yaw no kayat yaw. Anya ko mga iti igatang ko iti naimas asidaan mi nanang. Ipang pangruna mo't ni Aris ti bike na. Anya? Kanawin agumatang iti baro a pyesa ti bike na. Sa maysa, manmanon ama panagpasada. Ay, yan niya laki din dayjay nga asawam. Imbes ama pan agpasada, agbambannog laeng ama pan agbisiklita. Naibaga akong day takan kwa na nanang. Diyak ko nalapdan ti kayat na nga ramidan, gaputa aga pa kami laeng. Mala, si kalaeng ti umay ije balay amangal daw. Agsasango tayon tun amangan kadatatang mo. Anya ka di tiar aramidam Aris. Di ka mutla maturogan. Ming-ming-ming ang mutlatan dita bisikleta. Kumuna ka na maturog. Di na kon pa kasikuran. Anya kalakit din na ya. Awan pa in oras mo kanya ka. Apay, day ta ka din bike mo, ti pangisukatam kanya? Ne, pati bisikleta pag silosam. Ay, wala nga talaga. Day tala ko man bisikleta mo ti agpanti, ta iso ti kaidamon. Unay ka ni Yoli. Day talatan bisikletang ti saksakayam. Awanan ti panawan mo kanya. Neta, Awan sirbi ti panagdegos ko. Anya? Nagbangbanglo akpay mat nga rod. Yoli. Ay naaris. Bigbigat aday tamanan bisikletang ti bot-buting-ting amon. Langam manon ti rumwar ama pa nagbisikleta ah. Anya lakit din aya bakit? Agawi dak tumitla itinasapa. Taas idaglang ti papanan mi. Kakuyog mo manan, nagiti padam ang bumibisikleta. Isulatan tir aramidan yan. Imbes kumakadwanak nga aglaba. O sige, no kayat mo, di lamurang mo ti labaam. Tasakton ti manglaba ka dagiti murang ko tapno di ka marigatan. Anya? Titakan, di na kunurayan ang mangan iti pangal daw, tamangan kaminton kadagiti kakadwak iti dalan, no sa di naman a lugar ti ayan mi. Unay ka na ya. Piman kamat anak ko. Si kalatan ti mabatbati dito'y balayo. Kukom amin at trabaho. Mabambanugan. Ay, huwag nga ron tatang. Manipod na kagatang iti bisikleta ni Aris. Saanan ang matatao diti balay. Agsursur-surlatan, kakuyog na dagiti bumibisikleta dito'y lugar tayo. Kasano nga ro ng jay tricycle yo? Saanan ang maipaspasada? No, adala ko malisensya. Siya akong di mapanagpasada, tatang. Amok mo't apatarayan ti tricycle kat. Sayang ti biyahe jay tricycle yo. At dala dita ang nakaparking. Huwag nga ron tatang.
Ay bagbagam nga min dyan sa awam, anak ko. Ibagam atulungan na ka nga agtrabaho. Kandas ka nga agpasada tani, sayang ti oras. Adon, adaras a binagbagaak, tatang. Hindi nak madengdenggan. Ay, anilaki din aya. Saan nga orayan ni Aris ang makapungtutak? Ay, dakas laki di ti mapasamak no kas pangarigan, tatang. Nagloko na itong alamugan. Ulitak nga ibaga. Dakas ti mapasamak no siyak ti makapungtot. Anya dagita insangpot mo ang naka-plastic, Aris? Siyempre, piyesa ti bisikleta. Anya? Gimatang ka manon iti piyesa ti bisikleta? Di ka lang nagsarsardangan at gimatgatang ka dagita. Anya lakit din aya. Pang-upgrade ko nga rod tapno na pimpintas ken nalaglag ang ti bisikleta. Dalabasan day tangar aramidem, Aris ah. Saanin ang nasaya at dayta? Ne, kat no iso nga rod ti pagragsakak apay aya. Sa maysa, jack kaya ti maududi. Napimpintas met lang ti bisikleta kadagiti kakadwak. Iso papintasek met at ti bisikleta. Anya? Di ka lata nagsasao, Yoli. Tapno santa nga aga pa. Di mo kontra ti kayat ko, ha? Kastagayam ah. Wen. Di mo kaya ti makonkontra. Talaga, met. Di ka ko maagbalin na kontrabida, Yoli. Taaramidak ti kayat ko nga aramidan. Period. Kaslawan asawam anak ka. Si kalatan ti makitkitak nga trabaho. Napan ka pa yun nakilabada. Jakon maura ay mapanagpasada ni Aris nanang. Iso ang nagremedyo ako niti pagbiag mi. Ayun na yun anak ko. Si kan ti maparparigat. Awanan ti sir-serbi pa di tricycle. Kaputa nakaparadalatan iji paraangan mi nanang. Sayang agpaiso ti sapol na. Ta saan mo tin ama ipaspasada? No kunam nga awan serserbinan ay ilakom lang tapno nakam day dyan nga asawam. Nanang. Ilakom mo nanak ko. Total kukwayo mo't nga gasawa day ta tricycle. Ada karbo nga mamanga ramid iti day ta. Wansang agpaiso nanang ah. Mayat day ta na panunot yo. Ilakok laangan ti tricycle. Aramid maun tapno nakam day dyan nga asawam. Sana balay, tadamot tan bisikleta na, apaka kumikuman na launay. Eh, dito, timbagam kiniyuli nga anak na bakay. Wan lakay. May mayatin day jay ngay bagakan kwa na. Kaputa saan mo la maus-usar na jay at tricycle na. Tasaan mo tayo nga agpaspasada ni Ares. Eh, sa bagay, husto ka bakit? Manun abulan, ang makitkitak, anak ka parada lang, di tricycle da. Saan nga agan andar? Ito kwan, nadadaal ka lagaruta. Ay, maasyanak lang amin kun ni Yulay. Tanapan pa yan nakilabada ijay amyanan. Tapnulad na paggatang na iti kanunda. Eh, urasyak, adamot asik iti anak ta. Eh, dintumot kami nagpili iti lalaki anak asawaan na ta. Huh, Nagagot mo't ide ni Ares, Ide, lakay. Idi nasursuro nanti, agsursor nga usar na dyan bisiklita na. Ay na, nagbalinin, asa daw. San mo ito na matatao, ija balayda? eh, naanos ka diya, niyuli nga anak ta. Eh, no sa balila ang babae. Dinisnog na na, di asawa na. Ay, naggana senjaw. Upgraded mo ti bisikleta, Marais. Agasam, nalaglagan kan napimpintas mo nga may ti bisikleta. Dakkelin tinagastos ko iti bisikleta, paribek. Kas makita mo't. Pasig nga original dagiti piyesa na. Nabalor ti kahit ko asawan, ha? Talaga adi ka nagsardeng ang nag-upgrade iti bisikleta ma. Sikan samot din iti kapintasan ti bisikleta kada tayo agrupaw.
Lakit di Oh, kahit kasano nga rumar tayo manin ang mapan agbike inton bigat. Adayo manin a lugar ti papanantayaw. Areglado Bek. Nakasaganak iti anyaman nga oras. Kakaiso na nga upgraded ti bisikleta. Oh, saan ka pa? Rabi ka man na si Mangput Aris. Amuklatan a piyesa ti bisikleta mo na naka-plastic nga inyawid mo. Anya lakit din Mas daawak laang, taadain gatang mo iti piyesa ti bisikleta. Kat saan ka mo tangag paspasada? Ha? Aday gatang mo iti kakangina a piyesa, ngam awan maigatang mo iti kanenta? Anya lakit din? Inilekit ni. Day talatan ti among isang bat kanyak. Ay, makaturturog ako Yoli. Kaya't kunti maturog tan Masapa kami pa'y amapan nagbisikleta kadagiti babarkadak, ha? Aya, Wen, bakit? Iso nga. Ay, umuna ako na maturog, ha? Di na akong disturbuhan tan Talaga makaturturog ako man. No kasta, di na natlaw at alon nga aldaw analako mo, di tricycle wan tatang. Ay. Di na nadlaw nga awanan ti tricycle dita pagparparadaan na. Day lang amin bisikleta ng ti pangruna na. Sigurado nga agbalaw to na dyan. No di na makita di tricycle yung anak ko. Ay, awan ton ti maaramidan na tatang. Tinapatag ita. Ay. Adan paggatang ko iti kanan me. Kan gimatang akmo na iti taraknak adwa akalding. Nagsayatan. Di daduma pa kwarta, in deposit ko na iti bangko. Jakto ikan iti kwarta na, tapno agnakam. Ne. Apay nga. Awan mo tan di tricycle ko dito nang iparadaak. Asinong itinangala? Wano? Impasada da. Imposible. Nabayag mo't adyak na imaneho. Iso adyak mo't na asikaso. Ne, kasla, dasap sa pulo ma, Aris. Adda talaga. Awan mo't di tricycle ta. Jack mo't makita dito paradaan. Oo, itaka lang agbalaw, kat duwan alawas nga awan ti tricycle. Ha? Ne, anyat kahit mo asawa ni Oli. Nabayagan, nailakok ti tricycle, Aris. Inlakom ti tricycle? Di mo nadlaw nga awanan ti tricycle ta, gaputa makumaikom kalauna iti panagbisbisikletam. Saan na mabalin? Inkababaw yan ti tricycle. Jack kaya tamay lako. Tanapatag kanyak na ijay. Kasano pa nga ibabawi? Kat nagbiyahin iti aday a lugar ti tricycle ta. Anya? Inka ibabawi ano kayat mo? No saan ka kumaabalog? Saan ko kumamot nga inlako ti tricycle? Na, kasla adda palpaliiwom anak ko. Ni Aris nanang. Imadayon ang nagpadaya. Imbati na di nakaulos ang bisikleta na. Ha? Nalabit ang mapanlamaki ka aroba. Iso agundawaya kung daytoy tapno isardeng nan ti agbalog. Ha? Anya nga ti aramidom anak ko. Nauma ako nanang. Nagpatinggan ti anos ko. Iso nga aramidak matan ti kayat ko. Ay. Di ka maawatan, Yuli, anak ko. Iso matlat nagkunang aramidan na ti kayat na. Iso nga aramidak mo ti kayat ko. Sa bali ak no siyak ti makapongtot nanang. Ay. Agtanang ka kuma, anak ko. Di ka pa iluyaw iti marikrik na. Kartingam tagawid, Aris. Dakasan ti mapaspasamak. Apay aya, paribek. Lima ba sa kita iji balayaw? Kat or-oraman ni Yoling asawam di bisiklitam. Anya? Ay, saan na mabalin? Tumaray ka niya gawid.
Bareng may salbar mo pa di bisiklitan pare. Katingam. Ay, apay nga pinuram ti bisikleta yun eh. Awanan ti upgraded na bisikleta. Ay, awanan. Ay, bike ko. Napunuan ako na, Aris. Ipang pangrunam ti bisikleta, ngam iti siyak nga asawa. Iso ti kanahin mo asaksakayan. Dandan iso pa inti kaidam ang maturugan. Yoli. Iso ti kanahin mo pumpunasan. Dinak pa matulungan iti balay ng agtrab-trabaho. Iso ano umakon? Di mo mat kumainuram ah. Tanay sayang ti kwarta ginastos ko iti bisikleta. Saan adakas ti agbisikleta? Nulakit ti amam kumamot ti responsibilidad mo. Awanan di bike ko. Agasa man! Naapektaran pa hindi pa nagpasada mo iti tricycle. Imbes na igatang mo iti kananta di kwarta, ngam indyat katang mo kitin iti agkakangina a piyesa ti bisikleta. Awanan. Katgaputan na umaakmatan, kan napatpatag da ita bisikleta ngam iti shock. Agawid aklangan iti balay da tatang. Ha? Makisina akmatan kan ka. Ay sana bakit? Di mo aramidan da ita. Di na kumapanawan. Promise, agbalbaliw akon. Di ka kumamakisina kanyak. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.